Ымая сүрбәһетте күнә библиотека күнә. Бу күн билерилте үһсылын туолла. Билбәттер этәчилер. Биремеләх бәрт үләден. Диңер диннәх түбүктәх дикти эге устукиде библиотекарь болар. Ол дәһин бүгүн биһи диңер диннәх түбүктәх дикти эге устук иделәх били сырдык мичәрин беләхтир. Күннәх күлүһү бас билер. Библиотечны үлә сайдытыгар сүрүн кылаты киллерер. Ты библиотекардар тустарынан кәпсех битин багарабыт. Намулугар уанагыс ты библиотекалара агачылары кенаннарын аханнар били көрүү киннеринен болан әлбәх үгүс сырала хүләне итен келлилер. Ты библиотекардара нехилек тута хүләйтеринен болан келлилер. Библиотекар идәрен бахаян кинилер бүгүн жону түмәтчи, көгүләтчи, оглору кәрәгә аярга угуячы, декәргәнгә кемләһәчи, сүбеләһәчи, арас нәһилек мероприятияларын сценарийын суруячы, ытачы, кыттачы болулар. Улус 200 сылгар анан былырыңыттан нәһилек асториятын туһунан материалы түмәнкәллеләр. Быйыл библиотекадар сүрүн суруячы, пропагандалачы болулар. Намы коллегаларым барык чүбит даганы. Идебит хайсқата бир болан бары дамарын хабыт. Идебит бихене элбәгәрер. Булугас талыгас боларга өретер. Урухуджут суруксут болар барыбыт ытык эбәһенеспит. Элбәгә аган үгүһү көрөн өй санар түнән сайдылах, дегиттер таланнах булуктах библиотекар. Дегиттер таланнах библиотекарь атын партизан библиотекаря Оконешникова Марфа Васильевна ылар. Марфа Васильевна библиотечный үле ветерана, нехилек убастыр кейте. Улус республика тыгымнах көрүләргә, бастыңнар кирәкләргә кирсен, культура, библиотека тойгуна атын ылбытчылан өссөдө үләте камнаһын тенитен үлелеһе хыджар. Сарсырда үләбәр хамын иһен солум устатын тухары истебин. Нергиер үленен бөһөлеген мене, үчүгейен дойдум мене. Арай мин оргуйдук солу быһа толкуйдугун. Бүгүн кими өрдебин килгеннен, кими яка көмөлөһөбүн билиннен, үребин агачым өрдәгәне, надиер кинегете көһүннәгәне, үребин истинник кепсеттәгәне, билитин көрүтүн үлләһиннәгәне. Бу хохону Марфа Васильевна үребин агачы өрдәгәне агачыларга аныр. Үөдө библиотекары Евдокина Марфа Семеновна культура туйгуна, декергенен агыны улуска амбастан киллерен үлетин саглабытынан биллер. Улус библиотекаларын историятын үйрәтен, хомуян, суруян сүрүн үлени оңорда. Марфа Семеновна саңаны олоха келереге жулугар. Бир биллер көстә хүлелә. Первый хомуста библиотеката болар. Манна библиотекардар Жиркова Надежда Дмитриевна, Колесова Валентина Спиридоновна, декерген библиотеката болаларгар сүрүн хайысханнан ылынан ситихләхтик үлелеһе жаллар. Сыл бастың библиотеката арас көрүләр кыялактырынан болбуттара. Надежда Дмитриевна аятталана үлетигер көмө болар, агачылары интерьергетер мероприятиялары ыйтар. Онна бу курдук агачыларга бу кохону аныр. Үйнү сайды кыатын чиң биле кылатын өй сана кыната агар же алата. Киниге сарыстыбатын, сурунал сударыстыбатын, тора камыман тумна ахман. Киниге килиеп керете. Аныгы сайдылах кияка били көнө солугар бекетик килдер яга. Ырагы киеңе атарар, өрак сайды артыгар, үрдүк өрак солугар жеңник үктеңнер яга. Бир ситихилях семейлехит Ольга Петровна Емельянова хамагатта библиотекара болар. Ону кинигега угую, ахтары ден сүрүн хайысхаты. Onu Allah'a келерерге жолугар. Кинига ролун исқоханын сихли ырытан кыра эдер агачыларга терьеттер. Ольга Петровна арас дискуссиялары, конкурстары ытан келле. Ого сүрүн догору болан бейтин айбыт коханугар кырачан оголорга, улатын эрер оголорга аныр. Кыракый агачым, кинигегин болгойын аг. Кини туу кепсирин көтүтүмө олох. Кинигеттен билиягын арас эгелгени, киниттен истиягын ологар эккейин. Кинигелин болорус сыстарын суға ыкса доғордос табылдың отчоға. Кыракы ағачым, эн манумнума, киниге доғоргун түен бериме. Бөтін нехелегер бейтін идетигер, бірініләқтік опытта библиотекары Суздова Любовь Дмитриевна үлелер. Улус библиотекардагар холобур болан, үлетін опытын атастаған арас өріттәқ үлелері үлтен келі. Библиотечный үлі сайдытыгар, вопростарыгар турорсар, бейтин специалист быгытынан кылатын киллетте.
Түбен эхилегер библиотека үлэхетин Сивцева Марта Афанасьевнаны киһи барыта билер киһите. Марта Афанасьевна библиотекаря болбакка нехилек ологор бастын көгүлээтчи, кыттааччы, сүбэлээтчи, уона ытааччы болар. Марта Афанасьевна аяр таланнаах, ытар үлэлэригер аймынлаахтык сыһыанныһар. Тойгун үлэлэр библиотека, сыл бастын библиотеката, хатыр библиотеката болар. Быйыл библиотекага Мария Алексеевна Охлопкова ата иңерилите. Библиотекардар Антонова Ульяна Николаевна, Дьяконова Евгения Афанасьевна, библиотека үлэтин көгүлэн, культура, били, аяр кининен, бар жон, ағачы, түмүллер сиринен болаларыгар, элбэх сыраларын берен, аяр таланнарын туттан, бірінляқты күддөрін, бәйлерин опыттарын библиотека үлэхетергер үллестен келлилер. Библиотекар Дьяконова Евгения Афанасьевна аяр таланнаах, ургуйдур, кохон суруяр, кини устылларынан элбэх нехилек мероприятиялара ыытан келлилер. Элбэх кохону ағачыларгар, коллегаларгар анам турар. Сылайын иһэн библиотекаға кирәт тута сәргәхсиебин, дуға мүрдүр санам чепчир, өйім санам ырағырар. Сәренен сәгетен ариян Надир кинигебин қаянды бұлар сыллақ ықсабаққа көрдігін. Сулуналы қағыты көрін ағар сымайдыбын, жарықпыттан астынан өрі көті желейбін. Күні бұға ағара суақ кейі қайда олыр ой. Син бір қаянда ағар көрді сатыбын. Оннук күстәқ аптақ ағы болар доғыттар. Кинигелин доғырдығын өрі жоллақ бұл оқыд. Қатынары бөхілігер Аканешникова Александра Михайловна үлері қамсы хеджар. Оғыларға арас интригіндей утринктары, конкурстары үйтен кәлі. Көбөкін нехилегер Иванова Раиса Николаевна үлелер. Сүрін қайысқатынан бәйеттен нехилеген атырбы жоннорун, аяр таланнақтарын туғынан материал хомуян пропагандалағынан жарықтанан әлбәқ арас үлелері үйтен кәлі. Бәджәлі, майскай туғынан әлбәқ мероприятия үйтілден кәлі. Раиса Николаевна кута туладен рубриканы олықтақ телестудияға салаян үйтір. Оттан кырын хелектерге Салбанга, Корякина Прасковья, Тастахка Жиркова Полина, Искрага Терентьева Степанида, Затонга Байшева Александра, Модукка Прототякнова Антонина, Арбынга Павлова Наталья, Никольскайга Колесова Екатерина, Тыгыда Ирах, Кыра Хостох, Кыра Киниге Фоннах, Сорогор подписката да Сухалан, ол да болдыр. Библиотекаға ағачыны түмен асколаны хыджан, саңа книгелері білгенлерін, оғылырғы, әдір чаттарға әлбәқ үріттәқ үлені үйтен кәлілер. Әңсели қочом жоннары, әңәддәһен турамыт әңселебит тупсарын туғар әреккәс билеталығын. Әңселебит бай ағар балағаныттан әлбәқ кінгеті ағығын. Ден библиотекардар бәйлерін ағачыларын ұңыралылар. Бүгінгі библиотека күнінен бары библиотека үліхеттерін, ветеранларын үш сәрәқ біттен әғардалейбіт. Кинигени таптачылар кең билик әткәләбит библиотека жетер кирен кәлә турдуннар. Аңытын ахыр ағачылар ақсанаран бәтін. Аймақ күрдік, алгыс күрдік, амарақ сыған аргыстастын. Били дирин байғалыттан матарбаққа бараларын манылыргыт туғар бар жоңғыт мақтаныннар. Музыкальный әғарданы партизан нәлеген библиотекаря Аканешникова Марфа Васильевна терердер. Sürek dal kotar muzika, aymata sarbi sürek bin, sanatta sasıllar bin, anbastan beşerge kelbi bin, edirken sastarim argıya, alıp tağdarganın bilgin dağını, sürek bin yelüten, Ergibet sastar büntenlerin, elmigin abılan erdegin, erçimne hilige uydaran, ergiye ünkülür kordukun, ederken sastarim argıya, alıp tağdarganın bilgin dağını, sürek bin elüten.
o